Nagkuyog mo sa imong kumari nga sexy. Girl, ayaw pa ilan ni pari, sayod kang na ay pamili, mabugnuan niya kang mari. Ayaw yun palabi ni anang mga babae, kung in love magdi, tanaw lang mo og Sydney, aron di masakpan asawa niya nga tigri. Ayaw po pagdatong mahurot imong salary, tanaw lang og Sydney, ngit-ngit ang balkoni. Sige kumbati, giswampi si Mari, paring Louie, Louie, Louie. Oh, doing what you doing, on-site pamati, muragi COVID-19. Nagtuog yun si Kumari, nga may trabaho karon free, pikuyog man di ay kang Mari, nga sexy. Why, walay asuma kung free, luoy ang imong pamili, kay kung masakpan